sai daista leiting bibada matam sana laudabagi kudongsa dabkha leidana koi kudongsa bamtang daujage Srimati Sana Devi Devi Human Rights Activist and Social Development Isan nasi busu daista koi kausin jage Sinja nanti ba organizer singa noluk sabadi Epoina daista lagi yugo wajar singa sida ajam ban yang ki mo tam kudol tam na ikai kum na bausa bagi thoro do kudong sa ba law jage loina handak APSC da ke lamngan bising reng 22nd pangkrabi isan na si busu ikai kum na bausa ge loina na laisna ombi rino wala de bideso ko lengyan ki loina ikai kum na bausa ge loina na mutam guna don for his contribution to get justice for rape victim se mutam guna dona moduti lagi sirwagi begitu bagi je kongoi na bada mana fight tawna sobat tawda labu kita mo sikai kung nabu sage loina nana mahiroi namnam sage mahiroi sa sate kara South Asian Pushya Tournament here at Pokhara Nepal da toito kenune sarup jarabi Lakhipur Sub Division di dalam Mojai Hailakan lagi isan pulau lebih isan juga suka punna ikai lebih kudong sab leujar ge aji sinja landir ba wajar organizer singa noluna hanggacha baji nasigi tai sel leiting biriba wajar singa sida ikai nabagi dengan pi kedol tapi na bai noluna hanggacha ri sinau sing organizer sing han mada siam sabiro ichal sing omen gi sinau sing Iba macam mayang cepat pungkar kai kuna masih ucap ya bagi kudong sa betul lauja bani han mada iel Sangeeta Devi nasigi mipam mapo in election biribi wajani da World Maitai Council Women Front ke Maitai dagi mipam mapo in election biribi iel Sangeeta Devi da asamba dengan firman kedol tamdana ikai kuna ucap nama Syekh Sajari Yang Sangeeta Devi kali umba mayam na kang nagade wajali na hubat piro sum hanggacha mana sade Yang Sangeeta Devi bucai ko nagusya ge Yalo Matangga ay ngasigi akoy ba mitung lebi ko lebi Srimati Vijaya Singha Inspector Element Textile Lakhipur wajani lesu kai napakupi naba bar mite men tawsida noluna hangchari matangda ngasigi atu ikai ko meeting na election biliba wajagi mingnen lawjage Dr. Y Kishore Singh Senior Medical Health Officer Lakhipur wajah Dr. Rai Y Kishore Busu ikai ko napakupiu aijage ja Dr. Y Kishore loya na nasigi toito kenona special invite isoina akan naba baton kacha ba miwe na election biriba ya mage ming hangatage Seish Nava Kumar Singha advisor Women Front World Maitai Council lesu ikai ko napakupi naba organizer singden nolukshari Pino ba? Pipino. Piye sang na liem na jam yung tang tuko pajanti matang dai ke bimola ko kai kum na bo usage president women front Dholai division dagi lembe dakti isema ke bimola ko kai kum na bo usage ichan sing kai kum na bo pina ba gachari matangga ai ikai kum na bo usage Laurembang Savitri President Women Front Sonai Division Siema Sonai Division di Women Front ke President busu ikai kum na bo piu hajari matang da koi sana le BJP isan sana le BJP
Human Rights Activists and Social Development Mission kai na hojage mission na si koi entrepreneurship ta nomi location so wa thawdang ko bili vision ni mission si award ke asu pangaglaba ko ya sambam so kongi moi ko group te jawmi innovation ni mana lan chigi entrepreneurship chapon na bajam na kan na honari haibeshi mayam thambili bodoni aduga thoidok endok ma special program moina ngasi thamjabashi pai mai dei puri chokok saningai oiraba ijati asigi chokok saningai oiraba barni issue oiraba handaka APSC da mai palaklaba koi kalimgans nagi di wakif birai sepena ma barpon taguna lor koi puthong sabde ngamjadwe adoi kana leikai sigi lakipur sabi mission nagi chokok saningai haina lawjariba ijati gi mai purakoi ma handak APSC gi exam da koi ahan bada ke lamngan bising kasar lalang lagi isel sina sekian 20 sekian de 19 de ke ikai konaba purapagi namak te pai lamdam sigi buan meitei council manipuri samaj meitei samana toidok kana de ikai konaba pagi kudong sa bodo laujage matang da koi renu bala su siam sadana leibiu mutung guna duan su maru su siam sadana leibiu ahan lai council jage ke lamngan bisanga APSC rank 22nd bagi pabung ima ka chuleng bilai ka wimal ka bo cheri kai kumna bo cheri mayam photo lo da pajana distinct moina ya pajaba sa option ni mai ba mong gal biu ya na taha receive king mo ja haje chen maya ni ne chu pajana ka biu ko gi jesan nabi dala mi amana pajana pusoga pajana pajam mo hone se akoi isi kunjalai mana kudol nasi tamigani isang si kasalalang gani aku apa ke senama aya biu utama ni interview magi mayum na tatna sa pramasasing tungan tungan sel hangui chinau sing ngungi miwai sinesu masagi jude tatna ngai mongko pigre atau mau ke asami nagre ngasisu world meeting council women corona awang bathaka ikai na ko useri haidana sauthuna haijage matang dai kausin jage laisam mongbi renewala devi ichal jisu assistant account officer hoina rank 47 thangana mai paglabi jati sigi michet urung puraklebi adom loba ichani ichal sigi thoidok to pambangkundi bakit punya bati ini school da boja moina masigi chakli masasin na pento ko jade ko ai awang ko phamka da jade ka hina porika tharagla ba jongi mawama oina ichen surja ko na bakan nagari masigi manipuri samaj ki mingche turong kolbe hai meje haijage ichen sida mai wan meitei kaunsingi se identification na kai ko uchari awang ko thaka ikai ko uchari tawil kanggo su pongok syari ija tigi mai proposition matangda ai maru mutung guna gon mayangda yang thok pelakna ikai kono bugit thorom masam da pangkok sage ya masi mutung guna gon joint action committee ga manipuri jati da singar ko kuding ba manipuri jati da dubi bigi ijata tiam singar ko punama joint action committee semna marabasina case mayong na tu coba case na mayong jari may papasok kurakli mutong banadon ko awang bathanda wan maitei council women from ke mai kai deki ikai sai madam ke tamra hanbigan no jati ke wail tangada achumba bisa phamna bhonagda marumna tattaba pungyang changsen gani hai bise je ta thadai ai koi me ana samar ki maning gele pe hai bise kaubigan no apa ye orang paling segi maka samdabu ina dola ide ke lembi de pai kai ngaje bahan ke sana ka babaso wan meite council women from ke mai kai dagi asamba lengang ke matang kudol tamna ikai kunna ba usya bagi kudong sa bo lo jage election video pabung ke sana ka ba dola ide ke lembi pa pabung ibungo lama oina koina tawbi mal thangbuut ko oina nasa sing nasina pabung gi mapamda asambal lengyang piyung tang kudol tamna pabung gi mapamda gi bokta jatang tonging jage haina haijari
धुलाई लेंबिरप आर के सना तोंबा आली बुमोशी समाज की थबक थोरम क्या मायों जारीबा चिथादना लाखिबा हलमनी वार्ड मेदे काउंसिल वुमेन फ्रंट की माइकई दगी इचल सिंगना असंबा लेंगान की मतम खुदोल तंगना इकाई लवचरी बाबू कुइन पुंशिबो ओइसनना ईश्वर की मफम तसु थौनी जरी बाबू अमुक सन पुरम जरी अइकोई नुंगसिबा मुसु इकाई खुनबा फुंगो खुनदा लेजरी अइकोई ngasi की इकाई खुनबगे थोरमसिदा अखोइना खतंग चिथा नांदाबा अखोइगे मोले से लेहुगे बंगा पिगने कोई कैसाम रोनियल की मरुप शिशु इनाव शिशु वाल मैते काउंसिल वुमेन फ्रंट के माइकई दगी मान लौरिबा थौदांग असिगी दमकता पुंगिंग थगटबो ओइना जेंग्यान पि अमतंग खुदोल तमदना इकाई कुमना बोइसके कैसाम रोनियल कोसिंजरी दिल्ली स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट इनावसी असंगमनी मा दिल्ली दा लेइरग समैति समाज की खल्ली मैते की प्रॉब्लम पुनमक माने जेंगसेली दिल्ली दगी दिल्ली दा लेइरबनिना अचौ सांग की कंटेक्ट तौबदा मेमोरेंडम अमा पुबदा वकतम थांगतदा माने जामना अलाइ पमै बे तगचरी रोनेल मैते की दमकता होनावदा हौना हनबेगना हजना वजागे माइके दगी से फोंदोक्सरी ए मोनिता देवी बै स्टेज थक्ता फंबाकुदा कौशिनजरी ये मोनिता कोई सिंगरमोंगिनी मुतम नकागिनी अपोपा मुतम अजित इचन सी साना पनबदा थवाई जावबा फुटबॉल का नतना एडी एथलेटिक अवेगी लकीपुर साब डिविजन बदा चुलम जेंदा अमा अमादा थवाई जाव इचन जे हौजे सिंगरमोन हाई स्कूल दा मेरो मेरी पास तौरबा क्लास 10 तभी मेट्रिक थागा दो लेबनी मेट्रिक परीक्षा की दमक समय पुरम बेउ थौने बेउ इसेलदा वार मेट्रिक काउंसिल वुमेन की माइकई दगी असंबन लेंगान पियमन खुदोल तमना पुनिंग थगचरी लैका यसिगी हमन नसिगी मिंटे पुरम पुबिरो इसेल नेवाना ज्ञान भी तमना खुदोल तमजरी थगचरी सानाबल लेपिगनो अक्षान फनव होना बेउ मणिपुरी समाज की मिक्चर को रोम अंकन पुरको वैष्णव हाइना मफूगी मफम दा जरी मतंग दाई कौशन जगे आइस मालेमंगी चनु लखीपुर खुनो मसे आइस मालेमंगी चनु लखीपुर कोमनगिनी सापोमना हाई स्कूल क्लास 9 तमी इचन इंडिया के ओइना साउथ एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट पोखरा नेपाल सानगी बदा अचोबा थौदांग लौरकी मना कया पुरकी वाल मैते काउंसिल वुमेन फ्रंट के माइकई दगी अंगम बथाक इकाई फुंना बकुचरी यावा पैसन जेसो इंडिया की रिप्रेजेंट तौदना इंडिया की मौचिन जावरबा नेपाल की पोखरा सानरोबदा अना नमोइना फुटबॉल ला दाना मसक नाइबा तौदा मिथि बै कौशन जगे सीए सेमरन कोलेन ग्रामीणी बै माया खंगिरने बै गामो कोई की प्रोजेक्शनना बजकिशोना फुटबॉल नम फदन पुकली अबै लमिन के लम से अवार्ड पंत लैत्रबनी थाक दादा सपाक ताक्रोदा फुटबॉल दा ताइक्वांडो दा लोइना ममिंग पकलाई लखीपुर लम से मयाम सोनरी मनी मयाम यूट्यूब पे जेम व्यू महिला मंजे यूट्यूब वंगम दोरेन के लखीपुर ऑनलाइन कसर डायरी कसर लाइव मन बक्का मयाम खंबिली बुजोनी